itangazo Minisante imaze gusohora muri kano kanya uryumve neza witonze. Hashyizweho ingamba yini Minisante, Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima. Hashyizweho ingamba zo kwirinda no guhangana n'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Ubundi nicyo nashakaga kutuganiraho. Iyo virusi ya Marburg yamaze kugera mu Rwanda. Ibyo tubibwiwe na Minisiteri y'Ubuzima. Iby'itangazo turabigarukaho nyuma. Cyari kabari ryo duheraho. Ndababwira iby'iki cyorezo Marburg Leta y'u Rwanda imaze gutangaza ko cyageze inaha nyuma. Reka dore kwitangazo. Kigali tariki ya 27 Nzeri 2024 mu bitaro bitandukanye byo mu Rwanda habonetse abarwayi bake bafite ibimenyetso by'indwara ya virusi ya Marburg. Mu gihe hakorwa iperereza rigamije kumenya inkomoko y'indwara, hashyizweho ingamba zo kuyirinda no kuyikumira mu bitaro no mu bigo nderabuzima. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'ingendo hagati y'uturere tundi tw'igihugu zirabujijwe, kereka ku mpamvu za serivisi z'ubuzima cyangwa izindi serivisi z'ingenzi. Cyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zemerewe kugenda mu turere twose, ariko ntizitware abantu barenze 2.